Asa Amerikano ini? Kani sir, kanina sir. Kani? O may motor na sir. Oh, Ay, mayo ko ni sir, kau interview aning English sir. kani? Amerikano, dili ko kasabot anan. Amerikano ni? Oo sir. Ay, Pilipino ra? Anak yun. Diba? Sa ngalan ini? Awak ko kabulon na libot ko, lisod kayo tiyang ngalan. What's your name, bro? I'm Dunka Soy. Yung kasoy. Kasoy. Are you sure? Yung kasoy. Yeah, I'm sure. Kasoy. Soy, kaon man nagkasoy, kaon. What do you say? Awar ko sir, English mo ka. What do you say no? Ikaw na kinag. Balang English daw. Awar, balaan na, wa mo tapos grade 1 ka ni. Hindi ko pero elementary ra. May nagkakang graduate elementary. Ito lang ipangutana ini. Ikaw una be. Bisaya ah. Bisaya ara parang kwan. Yes sir, sino mo address sir? Pwede mo ikabahin sa kon ba ka kanang may vaccine makagay kung wala dili makagay. Pero number ko kay mga papeles da sir. What could you say? I'm not understand to your talking about to me. If you have a vaccinated card or vaccination card. Yeah. Okay. There. This? What's me? This. This is a vaccine card. Yes. Pero magain. Barangay identification card. Sa man gatag dili man vaccination card oh. Gustahan man is mga butangan ng Amerikano. Kurap mo din ang Amerikano wa. Muna yung vaccination card. Pulaw na ang Amerikano wa. Yes man ipagyo na to dili. Hindi ka sir kinaw. Saan man niyo utang din ko. This card is not is wrong.